Ćao svima! Od čudnih pojava na nebu do ludih gender reveal ideja i životinja koje zalutaju na zidove od zgrada, danas na Let's Do It kanalu vam predstavljamo novu epizodu. Top 100 nevjerovatnih momenata snimljenih kamerom. Tako da, udobno se smjestite i sada možemo početi. U vodama Peroa ribolovci su završili sa pecanjem. Međutim, još neko je bacio pogled na njihov ulov. Nakon lansiranja, komunikacija sa raketom se izgubila, zbog čega je došlo do pada rakete, a njeno raspadanje u vazduhu je snimljeno sa obale Bahama. Guarda che quello scappa, Scappa, da dietro, preso da dietro. Prendi, no? Sì, tu fai scemo, quello si butta. Basta, basta. Dai che ce la fai! Ma perché che sta Neko je ostavio kameru u savani nadajući se da će snimiti lavove, ali je dobio ovo. Ovaj plišani medved je prva igračka koja je završila u svemiru. So it's going to move probably right up Sabine River. Oh, that's not good. Maybe just the possibility of... Whoa! Hey, cat. I try to Oh my god! I'm gonna move you. Jedna osoba je snimila na hiljade lasta kako se spremaju da odlete u toplije krajeve. I ono što je jako neobično u vezi ovog snimka je kako jato lasta nisko leti. Jer ako ste ikad imali priliku da ih vidite, znate da obično lete visoko u nebu. Pazite sad kako ovi odlomljeni komadi glečera formiraju velike talase.
bar je pokušao. Yes. Right. One. Yeah. Po ovome znate da je imala jako napornu smjenu. Ove djevojke su htjele da naprave neki slatki snimak, a onda... German industrial city. The RAF daylight bombing raids were suicide, but General Ira Aker of the 8th Army Air Force said they had to be done to assure accuracy, to bring them out. Yeah. Oh my God. Holy Izgleda da su ovi nosorozi jako naporne mušterije. Because everything is based in truth. That was the point where we began to become the voice of connections. Hey! You got your little mother. Jednim potezom je vratio pola šume na mjesto. Look at this dog. I think he's driving. He a German Shepherd. He's sitting in the car. I think he drive. I'm sorry, Mr. Dog. Okay. Ekspres lonac sprema hranu pod pritiskom, pa je mnogo opasnije da zaboravite na njega nego na neki drugi lonac. Let it go, Will. Will.
To je bilo jako blizu. So were you guys the one that did the drone? No, not at all. Okay. We tried to have our suggestions. Like, yeah, we can do it. We never done it. Okay. Evo zašto ne trebate da vjerujete autopilotu da vas parkira. Ostavili su ga samo kući na 20 minuta. Na ovom snimku možemo vidjeti kako jato riba bježi od gladnog kita. We need to kill him. Where's he at? Get I galebovi vole da jedu steak. Jedna žena je pomagala njenom ljubimcu gekovu da promijeni kožu. One second. Damn! He's been fed before, huh? How do I give it water? That is too cute. Na ovom snimku su lavice otjerale lava koji je pokušao da im priđe. I nagrada za sobu sa najljepšim pogledom ide... pa ne ovoj ženi sigurno. Oh yeah. Oh yeah. Run. Ovo je Rubber Duck Derby i u pitanju je trkanje gumenih patkica koje se održava širom svijeta. Nekad učestvuje i po 40.000 patkica u trci, a ona najbrža osvaja nagradu. Znam šta vam pada na pamet. I ne možete da se zakucate ili da bacate slobodno. We got the wood, because I can hear them today. Oh my god. Hi guys. You just wave hello? Get the here. Oh my god. Ovaj vatromet u Japanu je inspirisan Nijagarinim vodopadima.
Yeah, got it. Oh, dang, dog. That was perfect. Lansiranje rakete nekad izgleda kao da se novo sunce diže u nebo. Oi, 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 oi. Get back. Dude, I thought it was gonna attack me, eh? Ova scena dolazi iz Novog Zelanda i dok je jedan brod plovio, ajkula je samo izletjela iz mora. Holy it's on the boat. Looked like it was on the front of Ron's boat. Sure goes. See this? Go anywhere. Mjanmar su pogodila dva snažna zemljotresa jedan za drugim. Prvi je bio magnitude 7.7, a drugi 6.7. Oh, it's slowing down. You better run! Oh? No. Dude, this is something I saw on the internet. Yeah, I know. I've seen it on YouTube. I didn't think it was. I thought it was. No way, dude. That is so fucking crazy. Oh, I got a cool video of it, guys. Oh my god. I shot that like a minute ago. I'm totally keeping that. Really? Yeah. Yeah, definitely. That is so nuts. Ovo je najluđi gender reveal koji sam ja u životu vidio. Novi komadi zemlje se formiraju pravo ispred naših očiju. I sve to zbog lave koja se izliva iz vulkana. Zbog toga se Havajsko ostrva sve više i više šire. Molten activity under there. The lava covers itself up, it insulates itself to keep that molten activity. Это чё? Стой! All right, that's it. Nah, man. All right, go on. Everybody go on. Oh wait, there's donkeys here. Don't hit them. Hi, dude. Hello. And now he's coming on my Hi, side. dude. Uh-oh. Hey! Hey! Well, oh. Hello. Ah, Gaga. Yeah. Oh God. Okay. Okay. Oh, he's been mine. Okay, that's not. Okay, let him go. Dvije zgrade su se pretvorile u pepeo i to taman kad su bile useljive. A do njihovog rušenja je došlo zbog toga jer je firma koja ih je pravila otišla u stečaj.
Slonovi nikad ne mijenjaju svoju putanju kretanja, kakva god da se prepreka nađe ispred njih.我去，我的裤子，唯一一条裤子，然后我又说找内裤，我去。Ose nisu mogle da nađu bolje mjesto za košnicu. Planinske koze su zapravo sličnije antilopama nego kozama. Ako nemate Beybladeove, možete napraviti svoje i sa malo vatre cijeli doživljaj podići na veći nivo. For my safety, in case it pops. I don't think it will, but... Hey, you can't park there! You can't park there! De nuevo. Dile otra vez. Te voy a dar tu coca, Te la voy a abrir. ¡Ay, la amo! Čak i da je vodostaj visok samo 30 cm, to je sasvim dovoljno da auto povuče sa sobom. A ovom čovjeku je to došlo u glavu baš u momentu kad je pokušao preći most. Маша. Преники. Давай, преники. Смотри. Преники, да по-любому будут. Давай. Маша, на. Лови на ходу. Опа! Давай, не мясо. Петрович. Ваши суши, ваши пиццы. Вот это вот нормальная тема. Okay, come on. Da je ne znam kakva situacija, ne bih prelazio ovaj most. We got 3 sewerlets here. There's no barricades by, and they're popping. Some barricades coming to 31st. Holy f***! Right, as soon as we get a barricade there, go in, get more barricades. Ovo je prvi put u istoriji da je snimljena neka padavina u drevnom gradu Petri, koji se nalazi u Jordanu.
I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo, ja se nadam da vam se sviđate, zato obavezno ostavite like i subite se na kanal ako već niste. Također napišite u komentarima koji od ovih momenata se vama najviše dopao. I to je to što sam imao da kažem, hvala na pažnji i zapamtite ono najvažnije, najjači ste.